pangilauan na nabita. Ang kecil di Nabi asalna Nabi Samson. Maka daki di ko pilih bara Samson. Desa tita pilih na to. Pilih na Samson. Katua roa ni mga karaja watakalena itu Nabi Samson asalna. Samson itu tahu mamusu mewai kaperee lebih sisa butong mamusu. Iya ro sanjatana tanya bangkung bangina kaladaye bagi dembala kato makada rahang unta nala bangkung tapi dega ga umakna jadi dinami deto siaga nak gurun nah jadi nang kaustas dega nak gurun na tuai anggota na je Nabi Samson iya. Itu kulilau tungka mi dega gatau mena cara mai betul kan nak alena to ngami berjua jadi dinah de nang kana ngoli kada loko me mubalika karo pasantren ibalong me ang kaje roga kami pada cengi de nang ngoli ina alena mi iya ko wanni masampaja sempajanna iya ko sui puasa tapi tu lima musuh Nabi Samson asalna maka nakini Samson mati ya Nabi maka dari Nabi ta au pakanja na ibadah na iya S.Sos.I puasa wani-wani matahaju na pemamusu berjihad maka dari Nabi ta waddi gaput talengi umakku amala waddi ngekalayro itu tandre ng pangilauan na Nabi ta waddi ngekalayro pa umakku maponco umurut na kasi alengi apa makadai po Allah Ta'ala taron wali Muhammad iya na tunang kayasan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin nakalay na iya na to yalingi Lailatul Qadar itu satu yang kedua makadai Nabi ta Nabi Adam po tak dampengi dosana namaku menyata salanar aliti kasih umakku yero maka dari Allah Ta'ala suruh ni macur ni puasana na tunang kayasan puasa muti 10 telu 10 pas 10 lima umpuna ulangi katong mali 10 pas 10 lima 10 enam umpuna ulangi jadi riasa puasa muti ayamul bid asanna talung ngesori patangana ulangi jadi umpo ulangi reke yero Nabi Adam waktu niyat den parlokolino inak mabolong manang ihalelena olina Nabi Adam tu iya kanukwe jadi sininna olina Nabi Adam tu kanuku itu ampai dia nato inamo pak nule gato namo tok iko kanuku iya na to napake daleki kung Allah Ta'ala oli na Nabi Adam itumpay kakanukutta. Apa itu kanuku oli mato pa cuma pulelalang yuk ko he. Oli mato iya na oli na Nabi Adam nara to pak buro tau matay diolo makadaya komelo komino bacangi salawa na pamupaw makadaya papapkedale na pong Allah Ta'ala polo Nabi Adam wala pak buray. Enak peminum ya kongkar racun itu kagak nak kandre. Pak bisa ngana patamai tahu dek to nak kandre. Pak iya tu papa kedalek na Nabi Adam. Ya tu. Jadi itu papa napa guru ngata tomato riolog sebenarnya tu kalau kita pandrita napa curu pak Indo liman nako memin wepel yo putih di mahkamah guru napa curu oh na rasa-rasa apa mapala kamah. Hello, yero. Termasuk itu mah kada alai Pak Bura. Yaitu aja Andrea Pak Bura. Jadi itu ke Pak Bura dia nama diliwa. Mandreki bembe tapi Pak Bura. Na pasurang ita na subembe yo pwede ko masu na bembe na sa matahan si cakong. Ita pa cakong na naman ni pananre. Jadi gere. De makrito pandete alai Pak Bura. Ang kataupan rita oleh masere uki masere makokamon rumupay napak guru ngangi oko guru ta Dr. Hamzah sebab murid na
Doktor Hamsa manaiyak podanga. Jadi letik ni agak pak disangangel lokuya. Siruntu ka aku iriang. Kawi tedaku. Wih galak pemandre bende ya Ustaz. Tungan nama kadaka. Nandre bende de kan ayo si salah. Lau kabi imah kadaka. Kangkang kaga pak dongan na kotong mandre gaga na dento si salah. Apa makadai. Angka guru koko masere. Ahli fikih dan ahli tasawuf. Nah Pak Gurona maka dari sini na tu sewa puluhku menemui Nurul Muhammad. Puluhku itu nabita. Makanya likulli syai'in min Nurul Muhammad. Bende itu ipancaji puluhku Nurul Muhammad. Nur nama tu nabita na boleh. Iku puluhku matoko. Jadi na mungkin maka solah ko sirunti pada Nur. Iya na rumu pakai komekong mandre. Podangi maka dia gagaya puluhku Nurul Muhammad ipancaji. Puluhku matoka Nurul Muhammad. Tahu ko sirunti mencaji Pak Gura. Ya bismillah ni napa masalah walau ko nabita. Jadi tu nang katau mimau yolo. Napa na baca salawat nabita napa nandre maka da andri alusuna dena solangi ko kasana. Yan na ron nakadalay Pak Gura. Tapi itu ko Pak Gura dia nawat diliwa. Andri alasan nalay Pak Gura nandre 5 peneh. Makom itu de Pak bicara lagi. Atau memang rebende tak coba-coba moi. Melong mandre gagan atau si salah. Iya tuh narona Pak Guru nga biasa guru. Tak biasa na lalo makada. Iya tuh kong kagagan na alergi. Alergi balerako ki. Nasu. Iya ko tunu balerako na masih salah. Tunu ni balerako. Napa musuruh bacir. Napa musuruh mandre. Kajan iya tuh. Ya ku udang, nasungi udang. Suruh bacanya itu napa mandre. Pajan nih. Dia nanti nata sumonrina. Papa guru nata pandretai. Jadi lau pasam ya, begitu. Kemudian itu mak bicara keutamaan nah. Maka dia rona bita ni lau mematoi aja nata pala pelapirang apalana. Nabi Adam waktu nih suruh mak puasa Pak hari pertama bagi telu watak kalena maputih. Apa mabulong mana ngalelena. Sisa na mapuasa si bagi telu na si maputih. Mapuasa si talungas so mapute mana ngalelena. Ipacingi ni dosana. Maka day nabita. Nigi tau mapuasang ni talungas so lalan na si bulange. Yanariya sa saumin ayanil bidi. Paday ko mapuasa si ulap ujul. Yan. Jadi tomatau ko makura-kura jamangin na. Kosa-kosa ni. No? Iya na tiyasang umur maponco tapi mak baraka. Mega Pak mega. Idi manibawang apa angka mana mo turunan na ibadah. Maka da ya de ule mapuasa sunnah Ustaz. Tapi aku pas sidak dia ko sumbang kura-kura mo kalaka kada alhamdulillah sumbang. Apa angka mana turunan na? Sakka waji pas sidak kay sunnah. Sampajang yang kawaji engka sunnana. Haji waji umrah sunnana. Sahada waji salawa sunnana. Jadi yang kemana keturunannya? Jadi aja tak ada magai. Nabi itu mila yang itu makada angka tu ibadah sanrelok kumana mu puang Allah Ta'ala. Tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakah nerengolok kalian. Istilahnya alena itu motor mana ngero. Tapi angka ibadah Nabi ta yunroi mapasandre. Puang ni mematop pasandre lok pinabita. Ia na tinah kada sunnah. Itu ia kawaji perintah puan langsung. Padahal namanya sunnah perintah puan to cuma ko minabita ya pengakuan. Unrula na pengala taala puji minabita. Pada ku ini kong ka perintah makada angkat tau ko tu alena tu. Ia na pengala taala nabita yunroi mapasandre na tinah kada sunnah. Puasa sunnah. Angka puasa perlu. Kau puasa perlu kan puasa ramalan. Wajib. Puasa sunnah seringkali. Pinabita ya pesandresan. Tapi lagi laku mana mo ipong
Cuma Nabi tapi pengaumi. Daro? Apa angka tahu magala mapuasa? Ya kau puasa magala, Nabi suruh masumba seke pagah. Kami tu mako di nang tenai lau si sumbangan tak dek je. Apa angka kali-kali na nasang maga je nang katawe melo ya len nai di lagi tak ganda. Jadi tapi aja tahu ja itu ko masih masumbang. Apa angka to nakapo ya tu? Angka to kalabihan na lihat ti hayalnya ko pong Allah Taala maka datongan dia menang kamu runtuh kak masumbang. Tapi ya ko puasa dia mulai kalah. Nah, kata mako tu. Jadi dia tu nawanding dia capak madatar rupa tahu. Pada di maka pada mustase maka dah syukur ibadah mustase dia agama kuat. Pada kekurangan tak ada itu gagah. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Kemudian ia naronilau nabita. Ini penting tak ketani masa. Kunimatu monro keyakinan. Maka dia nabita. Alengi hadiah umakku. Wangi. Ia ko sampajang. Angka sampajang pak. Palawangan na mga ribya isay. Maripa urampe. Dena mereka upah koling. Sampajas sunna awabin asan na. Ia tapura mas sampajan mga ribi. Wadingi mas sampajas sunna jolo duan rata sampajas sunna monrin na mga ribi. Napaki makat dek mala sampajas sunna anar rakanya. Tak duan rakaci di Yerusalem. Awabin asan na. Angka to pauli maka da sampajas sunna toba cocok matoy. Magi niyasan awabin karena keutamaannya. Magi niyasan sampajas sunna toba nasabak fungsinya. Maka day nabita. Pesan na nabita yan. Nanigi-nigi taw. Jami sampajas sunna awabin cicang. Pada yaitu tahu na rekomas sampajas sunna 12 tahun ngitana mataru-taru. Ya dampengang idosana 50 tahun ngitana. Ya naruyasan umur maponco tapi mak baraka magay. Ya ko siulang itajama pak kata lupulo sona kali 12 ni garay. Berarti annar ratuna telur ratu 60 na as. Tahu. Jadi ya ko tajamay awabin mataru pada ko umur tayo tunacata po ng Allah Ta'ala masampajasun na taluratu 60 na taon. Nanapay siulang. Yan na riyasan umur maponco tapi makbaraka. Jadi yang katutaw pa 50 mitaw to sisan na mati layreking ko po ng Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 butaw to ya taw Makarada na ko takot to. Nasa de, mati nang ta ibadah mo tare kasi ko etana. Ternyata sampayang yan na jaman na. Iya di tomatokku. Waktu tamalolo biasa tolo salah. Tak biasa tumakada itu matoa manaji Ustadz to mainga. Iya na rota jamar. Tak gangkul yang ini. Pak dia na mungkin itambay wajib pak dia na mungkin. Namo ama gagalak tamas sampayang mangaribi dia na wadi pagan asirarakan. Tatta iya telung mati lampu tuoy lampu tatta itelu. Dega gajasang itu makana melu dega. Iya mi sunna wat dingang kay. Nawat ditatambay. Iya narodilaw na bita. Niga situngan na sampajang iya wabing. Niga sampajang. Maka dito pandrite. Iya sampajang sunna awabin sampajang na Nabi Isa. Jadi hadiah mana tuh Pak? Imunrin na isa. Yang kato sampai sunah mana Pak ya wajib Pak kata jama mana muna to. Aja no rampe wajib urusat tanayaro iya na sunna walengi modal lah. Sampai sunna imunrin na isa. Sian raka biasa tajama. 2. Minimalis. Iya, minimalis ya tuh. Iya tuh imun rin na isay patanrakan. Dina 2.
Ia muakkadai 2, angka bawah maka ada muakkada 4. Makkadai Nabi tak hadis sai, hadis sai puluh ku Aisyah. Bayinena Nabi terante. Makkadai mapasangi Nabi tak Muhammad SAW. Nigi tau masang pajas sunnah patanrakan imun rinna isah. Pada padai apalanna itu kumasang pajangi patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat cik diberi salam. Aja langsung apa walaupun boleh. 2 nasi masna asana tak 2 rakaat cik diberi salam. Tajami pak, tajami ya. Makanya lakdat tu kalau pasti sambung ibitiri. Tajami patan raka sampai jasuna imun rinese langsung ni mawitiri. Magi suruh ki mawitiri. Ia komoto ki sampai tahajud. Dia nama rigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada. Wasa witiri ustaz patutu cocok ni patutu memang. Tapi ia na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah. Jadi makanya Nabi tak akhirkan witirmu. Ya kupura kemasam pajam mengari. Dia aja jolo mau witir apa engkau paisa. Ya nanti asam akhirkan. Makanya Abu Hurairah ya napura masam pajam sunnah isa. Langsung ni mau witir telung rakam. Ya komoto imat tahajud. Dia na witir apa. Nabi temah kada la witrani illa pilai. Dia nawat bingat kedua tema witir siwan ni cicang. Tabahan ni kah? Maka apa tiga tahu nasa yan atau pura nama witir dia nagasang pajasuna imun rin. Tahu sigilingan na otak na yan tu nasa guru terkalsiden Pak Denis sangi dalile itu. Mawatami majje tu pak iya lagi nalatu makokoy kumak baca hadis ka angkamu pa yarodose kumadari utalipo mah kadaga masuk na ni tahu ka baca hadis. Ubaca sa hadesa unanno buka angka kita hadesa ko mulai rawali sere na ulang melosi di metere lampena serajili melosi di metere sakana da serajili na tasi debo yaron ka sampai 4.000 halaman kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro iya naro baca-baca madari mi tahu kak mak baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka 2 pemaknaan ngopo mi tahu nak dari itu telepon ni doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia telepon aga makna ni na jelaskan ni sapaton ya dasarnya nasaba may manyamamu makokoto mak guru na kamustas Google Manu ya Ustadz Mughal apa mandar itu mak dupa-dupa. Iya jadi iya tuh ya apa atas kami maka dapura ni masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kak kong kagagaw baca hati-hatimu pak. Hati-hatimu pak. Apa mangai ajak kami ya mitafsir kami makoro. Nasalah apa otakku manibacuri jadi penawat bin. Otak namu patau pandrita apa angka standar na tay napa di matafsir pada di pada mo ini to leng itu apoteker leng itu dokter iya apoteker mak lupa murai ya dokter dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketaluman dokter itu nak curi maka dokter ketaluman pak murai Tasik di namuan dia kata maka ada psikolog itu apoteker resep pasanna mahkomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih angka toh apa tu nasab torewaban aja lo kok korangi si bahad desa cocok ni deto je nang kayak di salai korangi si bahad desa pak nang kata tu lima kada kembali ke Al-Quran dan hadis tau puran kajok-kajok kayak tu
Denang ka disalay korang si bahadesa. Magi pe na deto barani pasu pendapat. Nah sama standar na te pasu pendapat 500 pahadesa 500 pasabu hadesa na kuasai na pawa di pasu pendapat. Pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari pitu sabumi hadesa na. Imam Muslim asera sabu. Jadi kui pasigabung ye si ratu mi anna sabu. Di patu bajan na 500 sabu na pawa di mapasu pendapat. Yaitu ampai degaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim. Macuma nanguk kimanta sapi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, dah usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dia pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 na hijrah na jadi. Iya Imam Bukhari tahun 100 na 6 hijrah na jadi. Tegere bela na si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 na. Berarti 100 tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hadesa Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun 100 lebih. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani 2 napa jadi? 200 mani 2 Imam Ri mani itu ampai dega pikirna macio ki mantasapi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker napa 10 hadis napa 10 hadis. Tapi ia ko pikir tanya hadis na pakai. Lari lokui ulama nasar. Iya 500 sabu hadis napa lah. Iya hadis upasipulunya nami ratuna. Nami sabuna. Dena to itu sabu dena seimbang. Makiro. Jadi aku kapacaramu Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim. Dah usah itu Syafi'i atau sigilingan otaknya. Ini sejarah. Pada kong katau biasa makutana maka dah. Made mutama PKB. Nade pagaga, napai Golkar. Itu moto tadiolo dena tama PKS, dena tama Gerindra, nade pagaga. Pak P3 kan biasa si Golkar. Makiro. Jadi ini sejarah perjalanan ulama. Jadi ya ini Pak ya. Tahu tak ya pasang. Isapaban ni giiro tau pandrita mana se asalamakan na. Nakuni romak katani. Apa ako tomelo re wala ko nabita na dito si runto nabita ini. Isapa ni roke kan nanungi nabita tongang mana sa asalamakan na nang kamote sa pakitalino Ado? Giiro na jamay tau pandrita ro de nalarang ro. Namana sama to katanya ngate itegere guru ta kaya Abdul Rahman Abodal ni gatamis sangi guru ta makada ni gatau dia makada tanya wali guru ta namana sahih guru ta nya ayi patahudi si Pak dua ka na curi to ko bola-bola ro ko pesantren ni na saya tu guru ta kaya Abdul Rahman Abodal da wali luput tu na sama magai tak di wujuna betul na lemah iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilala. Na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu. Mameraja. Mabarasanji. Mabaca dah salama. Dia ni palenna kangan re guru tanamelo manre madojolo. Baca dah salama. Masyarakat guru. Mabaca talaki kong katau mati. Matahlilan. Mabaca yasin. Nanajama manang ihe. Mancaji wali. Tapi ang katutaw makukway na kaya manang iro. Tama mana gari naraka ko na jami iro. Tapi dito gaga ko watay di gaga. Di gaga. To gaga ko di gaga pa. Angka.
Aja na nadalele tapake pa iya ko dalele makai kamu patu apa ngewangan iya ban nagare tatimbang nang katuak kala nalingi ko ngehe pakanja ki otae gare gurut ta ki aja Rahman abo dalle gurut ta kalisi dendreng gurut ta mali belawa gurut ta saada sengka gurut ta kalibone magi je nang kasapaka mane to pandete mak prasaji mamolu pamiraja sapaka mana itu padrita we matahlila kong katau mate we sapaka mana mak baca talakingi sapaka mana masyara kubur we magi je na sapaka mana we magi je penan cejiwan limana ngi iya ku iya jama-jaman na cecca me mapuang Allah taala si banabit tadi na mungkin cejiwan iya banaro takatani mas iya na ro salompe me acuri ro na to me makatanyo ko tau pandrita apa angka ulama bisa memberi syafaat. Ya bahasa aku ya Pak Noko tu macio. Itu sampai kong kemakadaka pendapat na guru tak Abdul Rahman Abodale makwai. Pendapat na guru tak Kalisi Dendri na pendapat mana mo. Magi na ko karomadene na sawa dewa ka dan nabita maka nitau ka. Nabista sa pawi iya na ro tafsire na guru jelaskan tafsir na pendapat na guru tawacuri. Namo tu guru tamu iwat tunay tanay makada. Wat di gamandra ko bola na tomatewe. Maka dia guru tamu ini kamu tanai muiga atau muing apa alena ketua majelis ulama nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama guru tamu makada jabatakku ketua majelis ulama tapi asakku muing Yusuf nasa iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat tapi ya komui mutanai aja nana dalil podako dia na bawa podako makada mulai ka mak boleh tau matewi ko maliwasak ko nasa de nasa nganda kapale makoni no gurut ini betongan na aja mulai tau mateng na sabak melo molo mandre tapi ya ko maliwasak ko Enrico guru teh tapi tanya pendapat namui tanya majelis ulama pendapat nami mui mari nasabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi itu agama itu begitu Pak hati-hati pada itu ko iya ko tatanay ka maka iya ko ulama NU iya na pake iya ko Muhammadiyah iya na pake ini manibawa ke kami tola makon itu iya tidi ustaz pada mi pawarung o ko tu warung yang tewete bale ang katempe ang katahu ang katunu bale ini manikeke me tandre iya ko tunu bale tandre aja ta cairi te ko manre tempe maka da makatoa do tempe minan re itu ya na poji jangan na ya ko ki Muhammadiyah atau aja tak ada makatoa do pesan ko ni lo makiro iya itu nasala ko tuli pasale na jamay tahu Pak makre guru Kalisi Dendri itu aja tengah mereka pendapat ko berbeda iya itu masalah ko pendapat mbak mau secocok makanya waktu mata lo makiro tapi sana tamisa 10 menit ya. Me kalau juk pandang ke cara aku ya juk pandang jadi maku ya jadi iya nona jadi iya naruya apa iya mitia wakatan ni masa ya kong ke masyarakat maka dah deji ya bisa ngidalele tas kadang-kadalele magampala dah he udah banyer rote itu 5 kada tamaranaka teh sale jama-jamangi bidaya lecok udah bani mah kada iya tu agak na jamu di guru tak Abdul Rahman Abodale na manca jiwali ye roh guru ta sada jami manca jiwali guru ta mali belawa manca jiwali guru ta kelimu itu manca jiwali itu na manca jiwali mana gitu jamaingi mana satu ko manca jiwali teh na tahu ipo dia tu ko Allah taala dia na mungkin ko tahu ila nak manca jiwali na patatanay gare sapara nga gare iya rote tulip pasalay iya ro jama-jamang yang kagak manca jiwali sapara nga gare tiga tosi tau pandritaan iya ro tulima paharangnya ro pasalay barasanji ta jamay ro pasalay baca dongir ro
engka gaulama na manca jiwali. Ya guru teka jadu rahman ambo dale dua onron onroi makatok pa. Naci diwattu. Maka da setan iya tu. Kanya setan namo i diwadi mato makoko. At video call ni gari lo Jakarta. Tanang ka ko Jakarta cidi kata ko cidi. Namanya sa HP mi pake. Iya tau panrita. Iya lengi keistimewaan. Khususnya. Nah, wat dito jok kapak dini salonrong, ya koto katulu-tulu. Pemendri jok pandang, ita le melok ko jok pandang. Mata aga na pake makita tau matinre nite ale na jok ka. Padahal tak tutup matanya. Iya dia nulis buka ini. Tapi dia bahas ya. Malah sauri matu pero bahas. Aja na jok tak gurui mak pero. Jadi makitu, iya naro ampai, iya no nato, sampayasun na awabin, tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampayasun na, dene tambayro, ya muro sampayasun na, yolo na subuh, maka dene bitar rakaatanil fajr hayrum minat dunya wa mafiha. Duan raka sampayasun na, pajar, subuh na masuk, kupure basubuh teh, hayrum, maka nabita, lebih maksa lebih ina yalino lololisa. Iya tu waktu subuh pa angka dua sempajang ko tu makajala da. Imonrina subuh angka toci di sempajang. Dua rakatomi tapi angka pendapat maka dapat di ngepa. Waktu na ramalangi okwa sorong 20 wani nama cara ramalang. Sirun tu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka kok kita nabahas ternyata yero sampaja sunnah Israel angka palawai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi iya masawuro itu di yang kali termasuk ya dua nih iya sampaja sunnah Israel maka dia nabita si sambungnya pura hikmah puasa pura hikmah sampai subuh berejama tomonro masigi aja na tomak dek nakanati papasang tau panrita hikmah mah kada aja musalai masigi aku pusamopo de tumulek patuji dale kegaya sepusamopo de panapita tanay tapuja etarewa marak gitu tau rusuk pakalino. Ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malumumana tu na tanga agagay tu na ulay. Ilumu ya makaro. Yan na tu na pemaliang ni tomatay rilo makarayi di mo salay masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mo jama iliuliu ko chinampa masyep pimoso. Aja mo sa padale ko mapatamo pi manuin no pi manuin mo jo kato. Ya komenre ni manuin erewa to no. Yo pwede matindro ni mano ito lilalao bi batat. Tapi dito na katawata ini. Itu iro sikan na ya. Maka dia nabita aja musalai masigi wat di mo ko masu dengan hajat misalnya loki tene loki jambawa ding. Pura rema kita majene kinapatama. Nadati waktu suruh. Ang katau panrita papikir maka tambai pitu menek untuk kehati-hatian. Itambai pitu menek kotami waktu suruh makanya aku paliwang pitu menek. Napa Thomas sampaja sunat don rekam. Agar nasa nabita. Dia kumule jami ero sampaja sunat suruh ero don rekaro. Padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya. Nabi itu makan. Napa makan Nabi tak? Tamah. Suku berarti 3 kali itu sempurna. Haji dan umrah bersama Nabi. Iya napa lah Pak kene naisang tahu na dia na salay masigi. Pak kene yang kata ko watta ikodama kadalo ko masigi mak berjama le ko tarigu 5 sa. Pajasu tapi 2 mo pinang kadena jene na tama.
Iya janji na Nabi teh, iya na ya sapae bisa umur pendek tapi nampak berkah Allah Taala. Iya naro seko ni ro pangolongan ini. Iya naro Taala mo dala ro tapakan jaki nya katanya ngata. Ang kapapasan na gurut takimuin kalisiden re makada. Na namo aju kau ni monrui makatan ni kong kamu katanya ngamu. Pak ya tu tahu dega ya kataniangan na lewat tasir yang ngirap balau timur sih. Ya na pole timur yang ngirap balau atas sih. Ya nang tahu dega ya kataniangan na pak ya nang kasih pahang nang kasih kutu. Nang kasih baru kasih kutu. Ang kasih baru lah sila kutu on roto na desi saga kataniangan na. Najamay baru na salamana yoloy. Sisa na tak di naruntu to pasalan na ya romade si. Den ya na to tulijok kami ba na mate. Dega agak katanyangan na makregurutan na mo aju kau mi narekong kamu mo katanya. Betongan na mastien katodo ta. Aja to siya na tumagampal ay garu-garu. Dega agak sisa nga katanyangan. Yan ti ampay pa ang katamoto nasa ang kaya si kirikus tas kaaga. Nasa yaban niro Allah. Dah piyan na kita pa. Magay dah kuna di dah kaya si na ito. Kumakadani Allah. Napungin na ito tatapwe. Nang kahat desa napa lalu inabita nang katau masih kiri na baca Allah maka dia nabita we lawi tay malaika malom balom